खुलुमखा आं अधिराज देबबर्मा kaisa koktoma norokni amchayo ang phaitongo ani band burifang band no tubui Salo salengkha 1st November 2024 Diwali ni sanjao norok bai jora kisisa tongthongnani rwchapnani mosana bagai joto palkhe sini pandao phai manjak phaidi ang belai hambai mai nunai Karbook bazar committee eba Karbook Hatini bebak adong songno jongno naithothok tei pongthothok sebrma bagui जों फाइtongo sini logi tebor sapnai mosanai tamnai tongnai जोंबाय गोदालदि 1st November 2024 सानजानि जराबो बेलाय हामबाय हेलो खुलुमजाओ Karbook hani joto lugorawno ang sarnariang biskani 1st November जों फाइtongo Rwchap montri nangni Karbook hago habang bai naw joto no kabau jao naw joto phaimai okhani mambai ke chini chang pandawo naw joto palke joy pal tongni mambai joto no kharcha Hello, ang Smriti Jamatia 1st November Karbook Bazaro Jangburi from Ben Phai Tongo Samung Musamung Tandano Tului Inke Joto Malay Lainai Hambai Khulumka Animung Sorgosri Debarma Ang Phai Tongo 1st November Karbook Norok Joto Bai Malainani Norok Joto no Kabok Mungaruko Adino Haidi Karbook Joto no Pandan Manjak Haidi Halok Manjulainai Norok Joto Bai Malai Belake Hambai Joto Jotono khulumbaikha ang Rupesh Debarma faine 1st November Phai Tongo Karbook Bazaro Kali Puja ni upolokhe Rwchap na baginai je music lover je music ni chajak nai roktong borong phai manu chini o program naina baginai ang Phai Tongo chini one and only music band burifang music band bai baksake sonorong chaituk di chini o program naina baginai manjagna baginai tai tongthotok chini pandawo norong phai manjaginai tongthotok ke kha ke changai thangna baginai so phai manjak phai di chumai baksake palkhe one and only Karbook Bazar Hambai